Gira bwako mutegeri wa RTV muthenya waku ni jwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kiri nteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria gatwambirie ciase cia ni gicigo kiri kutharakanithi gavana abatere kuma 2027 ni ciitite na mbere kumata MCA baria bate kugwata mbaru gavana Njuki bario wa Muthambi Morris Maugo wa Marimanti Kennedy Kamunyo na wa Nkondi Gitonga Kithuka bariuga ni kagitaga gicigo kia Tharaka kurita gavana 2027 nontu Mara ni aritite gavana na Wanandi haumite Chuka bariuga batithura gavana kuringana na merekeria ja Onesmus Njuki bakienda ntumba gicigo kia Tharaka gukara nthiguru bagwate mbaru muntu umwe gatigatiga Gitonga Murugara na Susan Ngugi Mwindu. Waliano akuria giti kia ungavana gikauma kia ithurano tuthiete no karuthiete na mbere na kugwata mwanki bamwe ba MC Sario MC wa Marimanti Kennedy Kamunyo wa Muthambi Morris Maugo bakiuga kagita gaka ni ka Mutharaka kugwata giti giki tuibangite ya kwamba tigo kuma Tharaka tuko safarini na antu betu bakuma Mara na nauko nde tuinde twegento kimwe kenda naku tomba wakishikana gitike kia gavana wa Tharaka Nithi ikuma Tharaka gitaka. Gavana Muthomi Njuki alikuwa anatuuzia ukabila, nasema tushikane Chuka na Mara tutenge Tharaka. Hiyo sisi kama watu wa Mara tumekata. We want Tharaka Nithi County to be three brothers: Tharaka constituency, Mara constituency and Chuka Igambangombe constituency. Si ni kweli? Na si Chuka wamekuwa na gavana. Si hata Mara tulikuwa na mtu anaitwa Ragwa. Sasa nyinyi mkishindwa kujipanga hapo amtapata hii kiti, na hakuna kiti ya muhimu katika county government kama kiti ya governor. Umesikia watu wetu? Amweno Maugo na MC wa Nkondi Gitonga Kithuka ni bauritia Tharaka gutigira ni bakwaraniria gatigati ka mubunge Gitonga Murugara na Susan Mwindu uria gakinyukira ungi kenda baomba kugwata giti giki. Sababu sisi watu wa Mara ule mti yetu tumesema tumpatie kura sababu alishindwa na kazi akiwa mbunge wetu wa Mara. Ndipo kwa tanto wetu Muthomi wa Njuki Chuka tugete ateto nenkra advice ya mtoto kathura gite kia governor tegwanto beto kogu my brothers from Tharaka constituency. If you want to get the next governor of Tharaka Nithi County, produce one candidate na hapo mtakuwa na nafasi ya kupata hii kiti, si ndio? Tubeto tukarea ukara bwega tukarea kwibanga tukabanga kama tubango byo no mwanga tukare bwega twibange twitio watio tuwate murugutira uyu kwi wa itike kia gavana. Julius Romori uria kuromba giti kia MC wa dia Marimanti ni augite ni mapema muno umo abo gukinyukira ungi ni untu mweno wa umethaino uria gatigwa sinderwe ki mchujo bakinatigwa batina mtu no uriku kuma Tharaka kwenda giti giki Jinji na Ngugi bondi bangangane kuromba kura. It is too early kwambiria kwira umwe na rekeri oronga giti. Wote wanastahili kungangana nonto na haki yao, ni demokrasia haki yao. Mwanka tukinye gitare ya musujo tutige twamenya na atakuri nonto assuming pamwe bai muchunjoni pamwe bai muchunjoni umweto kumu ditimura deino are kanena giti twathi musujoni urongi arutwa Tharaka tu tugatigwa nambi baingi ba MCs baria bakuonekana bakirega kuthingata mubango wa gisiasa wa gavana Muthomi Njuki ni bamwe ba baria bakuromba iteji ya MCAs. 2027 tatembea hapa sababu mmekuwa na kiti ya senator miaka 10 ya Kindeke, miaka 10 ya Gataya. Sasa hata sisi watu wa Mara tunasema mtuangalie watu wa Muthambi sub county tupate senator wa Tharaka Nithi ambaye atakuwa kijana na atakuwa na msimamo wako no mudari kita mchire ndero kata president uko umagiteni eku uchweke kingi ndiko tinda utakanya ni ugo 2027 ndendebe ni giteni kia mujumbe. Nkiripotera wa TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu Anaba amaumau baria barwirire nthiguru cia thini bakuromba thirikari ya Meru kuige kontwire buria bakuga no kabwitite na mbere kura na kuthirikiria bururu bariuga kithomo kia Nandi ni gitumite untwire bukathira na bukoriria kiri antu baingi bakiromba mbeu mbithi Meru gukumbatirio ntwire na gwikira mantu jakaraja. Mwandiki ndeto wetu Gakimutegia ari na ripoti hii.
ngwataniro ya Nabarachi aribo bari ba maumoi baumirite na kugabura ntwire bo kimiro bwateanirwe ta mundu akirumi bakiuga kwina bata ya miru gucokio ntwire bo karaya na bakiaria baruga kithomo gicangirite anene muno kiri antu kuriganirwa giuntwire imiru getu gikaija kakiurite na gite kunonto ana beto no bateritana wa kimiro kinya batu aciari turenja tuteona kanya ga kuitana na beto kimiro na ninge tucoke kitamandu negeato nonto ani nyi baragire ntoni muno atokomenya mekire kia biere batije imbiere ja kwa ere ja kwa tene mbere itwakiaga macoro ne to ithinto bia kimero na ibia atorigaria tutakwa to imerimo mingi sana no na tukore itobio zongo nero ne agere makansa ithomo bieja twaga ntwija nya ba utuma tumba kwa tucokanira turi amwe twithe nio pengine miru kachoro chiombere kuthite kugitabura inyoka nengera mwana omiru maikiwa mwira weresa imbieta omiru ati kwira omwira andika rieto kimiru ari andika mero MERU mero na tutikwenda rieto riu kairi turenda turiaisi na ngavana wetu achenji rieto riu mero rikiro rieto miru ore rietwa rikiri aembo ore rikiri Kikuyus ore rikiri Akamba niki nontu bagwikira mero no wito mero oni nte meroni onde momeru na raba kuria thirikari ya kaunti ya Meru kubawatia ndoa ya gucokanirio ntwire na muno bakiromba kethira bombe kachukuru bakareta nkinya subject cha kuthoma na Meru county government na national government bombe kuyukia tagaria nikenda bombo tu support batu turi amiru twenda muno na inya baraba ina atubeto na barabongwa ba uchiumba ba umire abiashara inya baraba ingugine anene betu inya baraba jumbe betu bonde ba umire nikenda bakombo tutetheria batu tuchokie kacha yetu kana kitamaduni yetu arage atwire okionkoria thirikari to support tombe kinya gukombe gika maukuju ja thoma kwa kwethire kwina lesson no turenda thoma ikwetha kwina lesson nya Kimeru ana beto basokwe Kimeru nekira twatwire kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi Mubunge wa Maraka Reke Mbiuki na ariritie kuri wagwantu baria bakathamwa nontu bothondeki bwandara cia nithi akiaria rintere cia mitheru mubunge ojo noritie thirikari kurikia kugita valuation kenda ntu bariwa na bomba kuthama bongwa nandi na kuga munini wa gavana county ya Tharaka Nithi kana nawe munini wa gavana county ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli noritie thirikari kuthingatira kuri wagwantu baria bakuringikana murandi jojo na bari ithaka biao bigatongithwa ugite baingi ni batigi barigari ni ugambi bwa rais atanto ni bagarekirie kuriwa endbote uma Martin Mugambi agatwechio ikinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi mundi batumurite tonywa tao kumania na mpaga cia wakibu andagacha ya nithira ciethiritwe ikithina mbere na nkinya kugwata mwanki kwa kagita antu baingi muno ni bejite kumbona bakembera kareke kuna shinda nontu barero banenkanire betikije contractor tonye migundani mbere bariwa kwa guthirikari tutedererie kuingana na mauntu ma succession kenda bau batigirwe migundeu bero bena title nontu mubagatuka compensated process yiu ya paperwork mubunge Kareke Mbiuki augite thirikari ni bateri gukaragata nkinyoga ibamenda kana na succession no tumba kwaririria twebere migunda na mauntu ma maratati paperwork mauntu ma succession mauntu ma valuation kumenya mugunda juju nderwa mbuma umeo ni mbese jiga na thirikari ikande yakanega compensate kagita kauga kinya kogu elomba lyakwa ni mauntu monde thirikari eskume matuke complete kana kwegana kiongera riuga iba gukenera ndagachene wakibwanithie ndi mutaratara no thingatirwe bwega gutigira akari batire na kiriro process yu yathira antu betu ni bari wembesa migunde yao kenda bala bakorwa be affected na bala barega kulukira bagaswa kungi kwa kugula migunda na kumba kwa gwaka nitondu rimwe no ngukira nyunkalonga manke na gwatiga barabara tiga ndagasa yakwe ngate mujumbe auga tuikinya na aria mwaka mujunge mujojite hakuna kitu meario ino ni gwatitwe mbaru munini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli
kogu kambuge ni weka muno ne to appreciate development no kile kwenda kulombali nende gure president auga already 7 billion released from the treasury kogu no ndikiromba na bantu abe na logistics kana mibango ile yo ya ule igie kulora compensation diantu nkalomba muno makiria anto mijiwi onde affected 85 nondo na indo na mbwanu mtu akerwa aumire adi mugondothi na tuma kura diete na gutekia kugura mugondongi mtuka gafu Muisiraeli muthia riuga ugwa ya bobu manetie na miario ya kubeya mutongoru wa mugongo ati anto ibareirwe ndi maturani tibare na batiko menya imbie kuthina mbere na ukirio munene muno ni barabara nge atule kuma chogoria makuria diolokete we andu wira warutirwe nao namba com ndi andu betagira compensation ko nende kiromba thirikari yetu itola kisira andu beano tomone miji yao na nyomba ya ikulingwa kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Murandi jwa roje rwa Kerua Bore water project juria jutumagirwa ne akariba roire rarera keberechia Kerua na Nari ni juretete thina kiri utumiri kuringana na mukaririgite wa roje roro Lawi Kanyamo ne ati bamwe ba amemba ba roje roro ba keberechia ni bakwenda kumagaruka kireju onto augite bugato motethio ba roje roro Boreme nori tienande thirikari county ya Meru gutonyera na gutetheria kuthiria thinaje kenda Murandi jojo tana mbere tauria mwandiki ndetu wetu gakimutegia gutarĩria Murandi wa Roye wa Kerua Water Project murandi ukamateta wa ndithato ruire rwa rera kibirichana Kerua Nari indi mwankira thaino murandi ono ambirite gutonya siasa memba ba kibiricha bakionekana kwibathura kuma murandi ni uyu bakiaria memba ba Kerua Nari ruire rwa rera na chairman wa murandi uyu bamenerete onto bobo araba kugampathu ni tongoretwe nura wari chairman wa murandi uyu Kenyui Kabo na MC wa kibiricha Jacob Muirigi lakini tutureije ethera bomba kugena umeria bakweje ke ofisi chia project na guinterfere na operations chia ofisi kuthukia mantu buru bageta nara bagweta ithakene batongeretwe ni siasa bao baraba batongeretie bakagea umerie nyaba kwandika baruga ya kuga bagwita chairman ofisine ende ni kankwenda kumenyithia amemba betu thati batu iturungi imara kamite kwa ni rungi imara ja former chairman nena ngunzi ciawe ciukari uja 14 yu beja twambiria gwa tatu ofisine tukira gwa itwebere ya kabisa na ndi kwina utongeria butibugi bwa MC wa kibiricia wo no ete thina no utongeria antu baba kenda baragania murandi jojo utumba gwita cia kitene na mucemanio jojueki utirine ko mantu yara antu abokara ya antu 12 bete kwari utirine yune false information kada ituka false information barengari yareko na rende mpatho ino ciambirite gucokia murandi uyu nyuma nene muno nukonya uandikire baruga ya gwiteta chairman yo ija kwaragania the whole management committee so it means ugona ndiko create panic kire amemba bonthe barujurwa Kerua Bore kuna ndi muntu raomba kuona baruga jau ya andiki akathugania Kerua Bore water project ne araganire kuma 2012 wankana ru antona ruji na thirikari ni kweja na mbeca cia no kinyuongio marinya ino tura kuretio oni mwitite turi amemba ba njotene na atakinya iromba ria memba ba bendi thirikari tonyere yongwa na ndi unika nkodia thirikari eto protect murandi jojo against political interference na against the criminal batwe muchemanio jwe kwa njotene araka yuese kanavyo inkoria chairman atwekira muchemanio njotene batu tuthure na mtu socio kethia no kuona kameme gaka wezi otulungamire kithurano tuthure mukamiti njotene no nturuka batu tonjotene na gagutwendia kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru weekend niukambitaga ki mutegi Ndaike 14 kechi agituka nyuma ya thaa mugwanja cia muthenya mutegeri ni bwega no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gati kuraja ngachokera na nteto nkoroki
19th July. Kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Mutama niyo kayothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio gize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizetirere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Tiwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba yo. Zuzu na Afya Plus. Anki menye kedire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona bi Afya Plus. Nasho isumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone notigira kuri na ndawa ya footbath murangone.
Bojaire tigira no kwangu kuchaku bya kora kuringana no kurubwachio. Athurana bya kora bya tuchui byangu kuchiankara na byangu kuchakuthinja. Boja thatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiria nguku chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Surudia ndo ni sound. Joy Max Animal Feed. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera kwa miaka nandi akari na atumiri barabara ya kore nibethirite bagikirwo mawirane kathumba jegie kuthondekwa kwa barabara eji ndikaingi mawirane jeja jatethagirwa jakeingwa amona bobo mubunge wa Ntereji Dan Kili kinya na atumiritie mukandarathi agakinya guntuguko na kwambiria ngugi ya kwagirithia barabara eji kiuma giki bangi bakiuga bo batitiki yake kana bageti yake ngugi yambiria kuritwa nonto kwa miaka ni batwire bagikirwa mawirane jate kuingwa tauria mwandiki nteto wetu Dan Kanmwathi agutariria angwenda gutangazira Jumatatu bwana Musa auke Jumatatu contract yake ya na Savea wawekera myanke barabara kenjo gari na bubuibu wira nebo mubunge weshigo mbunge Kiegembe Central Dan Kili hara barabara ya kore huigi twere kinyamara kinene kiria kari lakini kironda gikita kakionete ndawa ndambira mwanka thai utemba kwetha na bikibiki eku omba kwetha ukamatete muntu waomba kwetegeria witani mwana onto botitilanwa itigarite ntuwe moga kitu kinya ntuwe ya Jumatatu contract bandamanite na Savea ukego bagikinya barabara ya kore nako Kameme ka Weru TV na Weru FM ikariongete barabara eno ya kore na kwaraniri na kari na kuona mathina maragwigitu bekurukira kiuma kithiru njia arambira ara kuthuki sana ndenda bwithia bwa kiuma kiuge kuthira kena kiambita ntukwina momboleso yarari ao na kwambira mbwithia kana ngachimba gwita iria mbere no ntwara ukuvua ana kumbwithia no ntu angari kaigwa itare onthe barabara ya kore mega na thina tu muntu kinyo chiata no mwankawe digibigi changwa muntu kawe no bwa bari na wirigiro bunene ati mwisho kira gwigitwe bagieterwa kagita karaya ende barabara eno ya kore okegwa igikirorami tiga twetere tuone ku yitu mitembeza ndia muno ninji atore ni kwanji yaro kuona are kurwara njia leo tawa gitonga njia are onwe mwene ndukere kuona ara angari rwa miara au nwe tawa nji na nwambetete muno ndenda bwethia na ndabwethia ao ambere ndi antu anya kuni bwethia kena ngai chumba kweta no to antu aikuremete buru na mheshimiwa weta atobwethia njira lakini utete tukona tukebwethia tu aretakiwa na tobwethia njira lakini utewe abanjira enkona niyega to thirita wiregero na njira ye nkiripotra Weru TV kuma gicigo mbunge Kiegembe Central mbeta wa Dan Kanmwathi.